wasezulwini. Haleluya. Amen. Okhethekile ayingokukhethekile. Haleluya bazalwane. Sisipho uyathi akafuni ukuthi abantu bakhulume ngokukhetheka ngoba simunye kuKristu Jesu. Haleluya. Ngiyabonela amasivi akhe awakhulumayo. Ngiyangakheke ngaso sonke isikhathi noMakhanyile. Makhanyile umuntu othobeka kakhulu. Ngafunda kakhulu. Bese aqala ukukhuluma ngafunda kakhulu kubo. Ngathi babona kuyisho. Haleluya. Mina ngumama Jahane imvelaphi yami esebhekile emangwaneni emoyeni kwaHlongwane. Ngendela eMaxhoseni. Nginabantwana abayi-5. Haleluya. Amen. uNkulunkulu ngibuswa abantwana abayi-5 umfana munye amantombazane ayi-4. Ijeni yendlela ke iyinde. Haleluya. Amen. Ukhona ukukholwa bese uyasindiswa. And mase usindisiwe bese uyamazi uJehova. Amen. Manje ngizoyikhatha ngoba ijeni inde kakhulu bazana beNkosi. Kuze ngizokwazi ubaba uSibiya nomndeni wakhe ngakudala sake sathi simasilalela ku TV wakuba endabeni kancane. Kwathiwa kunomfundisi ohlala endaweni ethile uthatha abantu abazise baphume emsebenzini baphume esikolweni bese ahlala nabo. Ngalo sikhathi esiwaseboshwa. Athula bathi tu. Manje ngenokuthi ke thina bazalwana ekholweni uyungena mina ngimangele ebandleni angifuni umfundisi ngiyasola umfundisi. Ngifuna lo wangidala. Amen. Manje ngathi bangena ebandleni well back to God. Labo kuyani kuJesu. Ngathi mangena khona ngathi umfundisi ngizoke ngishifte kuye. Ngifuna lo menzi wangidala. Ngithi baba mina ngifuna wena. Eqaleni ke bantwana beNkosi ningangiboni bangumama oqhaba ama-drop. Njoba ngithi bengumakoti wasekoloni. Mangifike eGoli kwelangishintsha. Ngabona kukuhle konke. Ayikhiphiwe lo kade ngayifaka mina bazalwane. Ayikho into kade ngayenza la ekhanda yami hayi. Ngena ukuthi ngithe ngifuna wona Jehova njengenkosi yomsindisi. Ngambulele yakhe intando. Ilanga lodwa nje ngisebenza kweyifemi stock pump le enza ama engine le ama fridge ise ibranch yakho se Pitori se Cape Town. Nginasila idance wakhe ngeifemi bese dance wakhe. Mangithi ngiyaphuma ngemsebenzini ngifaka i2-piece enhle. Ithi umoya engcela uphumule namhlanje kulomnyaka. Mina ngigqokile. Athi awugqokanga. Ekweleyo. Ngithi ngiyajama ngiyaphuma hayi ngababheka mpela. Aphelele emuva. Ngoba nginaye enye impahla. Into enginayo eningi ilama 2-piece. Emakhoseni mawendwa bakusekela amadaki. Angathi okay isijalimane. Which means nesijalimane kuphela ngivele la ngifika la eGoli vele emndeni wami. Ngifake idaki and ngifake leqhele iminyama ngoba thina emakhoseni uma ungaqoda uvala la. Bese bakunikeza isikhafu osithandelayo. Manje ngifike eGoli lingidla. Ngakhipha lethu ngazibeka lapho. Ngigoma ngiyakuphela ngekhaya kwami ngoba kwami ngeke ngene ngebhlukhu into engiyazi. Manje mangiyaphuma eminyaka ukuthi agqokanga ngiphindele emuva. Ngoba le daki le agqoka kwaphumela. Mara ngiphuma nje la ikhanda ngimadikiliki lama headpiece. Ngafike emhlabeni ngisebenza kuphela iviki esandleni ngemsonzweni. Ngoba ngasanza phela ngigqoka ibhlukhu. Ngiyenza inkonzini ngiyasaketa. Ngiyathanda nje uNkulunkulu mina ngimshabenze. Ngiye ngimtshela mangena ngithi baba ngizofuna wena mangaphumi la ibandla ngizama ukuthi moyo ngicela ngithithe. Manje ngathi sakende phansi izandla ngiyaworship wena ngisirious ngicimeze empela futhi angikho kubantu ngifuna yena. Hawu moyo ngolothi namanga namhlanje ngibonwe. Athi ngone ngaphuma ngithi yazi kuphilonga usho moyo ngicela bazalwane beNkosi. Ngaphuma ngi-empty kubuhlungu ngaphakathi. Aqala ijeni ngambuza afuna kanti baba ngenzeni. Mina ke ngiyayithanda izinkonzo zama-fasting kakhulu. Akuphela iviki ngazange ngingene ngoba ngifuna yena njengoba ngisho ukuthi ngifuna yena lokulayo. Manje ngimbuza washo ukuthi nasi into isekhanda. Lezi lezi ezifundile lezi. Ngenza ukuthi uNkulunkulu abaleke kumina. Hawu. Ngiye umntana kamama uDadewethu lo mama kunjani? Ngiye umntana kasisi wami ngithi ephumi ngicela ungibonele lento le iyangilunga nokumuntu manje ekhanda. Ayisikele ukuphuma ayilunga. Sekubele kuphela ngifake iqhiya pha njengoba sekugondele la ekhaya. Fake iqhiya
hawu wabuye umbuzi noma umoya ingcwele umoya ingcwele wenze njani ngonephi and umoya ingcwele qala udiyele-ke uyadileka ukuthi ubuye uma ngabe umoshile wena ufuna ukuthi uzakhe qala wena kuphela ntambi iviko 2 weeks kwelesithathu hey wabuya amandla hawu ngajabula ngalelo langa ngawoshipha imini yonke emsebenzini ngoba nje kumele ngisebenze ifamily bini upstairs sebenzi imali ngiyalenjabula le ubuyile lo muntu athi engitshela konke uthe maqhubeka isikhathi sengiyekile manje amabro sengiyathwala ekhaya sengibe empilweni yami engifike ngiyona legoli manje impilo impilo ingeni complicated nami endlini ubaba kwami usebenza esikolweni baba kwami semedical mama esakhuluma amaphilisi amaphilisi mama bedeliver iscooter iscooter besifashe into engaka manje namaphilisi bengaka bawayiwandela ngaphupha ngicela usisi isisi wakhe akahlale erene yodwa mali siqama ke basi singasane sikhulume naye siswa nale nkinga lena ngiphile mara ngizobona beyiviko lokuqala kwelesibili kuye leliphupho liphupha lephupho leli ngiyakhula mara ayikho impilo iphilisi lalingekho ngoba amaphilisi akhona kanti ngaliphula sithi ngakhe kwesibili kulesithathu ngitshela siswa besiswa manje liyangihlupha lephupho kuthi uNkulunkulu ufuna ngiyeke lamaphilisi la abaletha ngesikuta hayi vele wathi manje wenze njani thatha decision ngadala ngoba bathi mangiwayeka ngizofa ngizothatha le enye kwa drain etoilet bese ngishiphathe elodwa athatha okay ngiyavaya nga drain etoilet ngathatha elodwa ngafihla ngase ngiyakubaba kwami ngasema abantwana ngikhiphe le medical yakho wena uthi nama phela ngikhipha ngifuna nami ngizosikhipha ngathi hayi kukuwe wena ngakholo mina ngiyazi ukuthi ngifuna uJehova ngikhiphe kule medical ngoba manje le medical iyenza ukuthi ngize ngihuhe ngene kakhulu lapha hayi angikhipha ku medical kwaphela inyanga yokuqala kweyesibili ngiyabekile phakathi angathi tshele esikhathi ngachitha fanele basho abantu ukuthi wena mama uzofa wena ngeke uqede nje i60 years awuzofa ngeke lo emkhonza umkhulu kunawo konke angamthemba uNkulunkulu lapho ngamthemba kakhulu ngoba manje ngineminyaka angazi ngayikhohlwane dala sengo more than 30 ngingaphuzi iphilisi ngomlomo wami ngamethemba ngamthemba uNkulunkulu ayefuna umuntu ngimethemba amashanyarazi ayikuthi awabibikho esathi umama indaba amaphilisi kunje ukuthi bawayeke labantu abangakaze bawayeke ngoba asesegazini uqala kwami kuyeka ngaphathwa ikhala engakaze ngilizwe kepha ngangibani esibini ukuthi ngilitshele vele wena khanda ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uzothula uthi tu amen bese ngiphuza amanzi nganqoba ngalokho kuphela ngilitshele likhali ngithi wena unamanga la ngeke uhlale la ngaphuza amanzi kwaphela nje afayilesi ngajwayela aphela iminyaka kwaphela unyaka hawu uthena wasebekafona kanje ngathi hey anipha abanye abantu imali akaJames mina cha ngiyabonga ukuphila ngoNkulunkulu wami endleleni ke bazali benkosi akusila izinto zamaphilisi kuphela ezenza ukuthi umuntu aqhele kuJehova nangenkambo uNkulunkulu mina wangifundisa ukugqoka njengoba ngithi ngangifaka amabhruko wakubonisa ukuthi umuntu osifazane kumele ahambe kanjani kuye emekufundisa uNkulunkulu akakhulumi ngevoice enkulu soft voice yakhe enakaphindi ngikhumela ngelilanga ngisasebenza kwele nkampani usathane ubeka ukuthi ngoba ngithenga ngiyasesukile manje kulezi zoqobo uyabona ngingcobile nanje amaphilisi ube ukuthi ngoba ngithi ngiyakusisiwe ulethe ukuthi ngitshontshe haleluya manje ngisasebenza lapha efamily yethu inkulu bawuya kulezi esiphezulu ugibela nge-step break haleluya manje ngithatha i-step break ngaphandle kulabafana abasebenza abagrinda lama motors ngizogibelela phezulu inhliziyo ithi soba kudise bazovana funa uyotshontsha ngiyavumelana inhliziyo yami ngiyaqeda i-step break kumele ngibuye la mangisathi i-step 3 uthi umoya ngwela hayi ngeke awusananje hayi wena akekho uzokubona namuntu wewe ngiphinde
ngibuyele futhi. Ngoba 5 times ngenza i-up and down. 5 times vele bazali benkona. Thembe wesi-5 ngehla ngazibeka esibukweni kule sibuko lapha lasefemini la bade ngisebenza khona eqala. Manje mangibheka esibukweni bangathi ngikhuluma ngade kusathana. Ngempela nje ukuthi ngisingisiwe. Awusaphinde ubona ngitshontsha ushukela, itswayi, impuphu, nalento ongitshontsha ngitshontshe layo ayibelungu. Ngathi insindiso ngithe ngiyashiya. Ukushiya ukuyeka isono esasho uma Mthandazile. Haleluya. Ukhuluma kahle ukuthi ngempela uma uhamba ngale ndlela kumele uphenduke. Ukuphenduka ukuthi uyeke isono. Isono singena ngento encane. And isono sibukeka sisihle. Kanti sokuvithisa. Sikuvithise usikushiya ukuphele uwena kuphela ukuthi kambe wena ubani. Njoba ngithi uNkulunkulu ngibuse abantu abayi5, labantu abayi5 i3 isemzini yabo. Ngihlele lethi umfana kanye nomcebo lokade engithupa ngokubona intombazane yami yokugcina. Ke nabo boyi2 lapha endlini. Mara mina ukuthi kunama challenges nakubo. Ngiye ngibacelela ukuthi Jehova ngabasize. Yebo kona bebesindisiwe isindiso lokuthi uyasindiswa ungene ebandleni bese ufika nesona azange ngiyabuleke kubo. Haleluya. Ngoba uma usindisiwe kumele uNkulunkulu akusize ngomoya ongcwele ukuthi wambuleke. Haleluya. Ukwambuleka uJesu Kristu eyinkosi yomsindisi ukuthi ufunani kuwe. Manje kulabantu nabami ngiyabanxusela abantu uNkulunkulu ngabasiza ukuthi isindiso ayiphelele mangabe ungazange wambuleke ngiqinisa ukuthi uNkulunkulu ubani. Uma ufunda uMatthew 4:17 eqala uprofeta uJesu Kristu ukhuluma nabafundi bakhe eqala ubashuza abafundi basebenze nayo uthi phendukani ngokuba umusi wezulu usondele utshela abantu ahamba nabo. Manje wena uma uthi usindisiwe mara ungakaphenduki uphenduka akukho easy bazali benkosi. Ngoba izinto zasezweni siya-attract umuntu sibenza ukuthi umuntu abona ngathi konke kuhle. Kanti kuphela kwendaba ukufa. Manje ngiyabanxusela Jehova ngabasiza ukuthi bamaze uNkulunkulu abaze ke bale ngoba mina sizulile sinomntana sekhaya abantwana benkosi. Sizulile sifuna ibandla ngoba bengathi kunesikhathi. Ngikhumbula ngisala sivela eBushbuck ematsongeni eBiyani. Sihulo leli bandla le esikhonza kulo mara bengathi khona isikhathi. With lucky usisi wami uMavunja. Usisi wami umuntu othanda ifoni. Mina ifoni anginandaba nayo. Manje ukhuluma ngendaba yokuthi lo baba esangezeza ngaye kwathiwa baphila abantu bakhona bafunda ubungcwele benza intando kaNkulunkulu. Abantu bakhona baphuma esikolweni bafuna uJehova njobe eNkulunkulu abantu bayadela. Kuthi ubomasuka ngebhadi akasekho ushone this year ngobo August ne ubomasuko bakugula ke ngemafoni abo bamtholi babusibiya mabemthole esifoni ngitshela simtholile ngithi hey bathi bheka ngisho hey babona hey sazikabona zaround ijo babusimtholile zaround zakamkadi sobona basibiya nonkokazi wakhe bona noNosipho noNoxolo hayibo usabona umndeni osezulwini. Haleluya. Manje siyajabula abazali benkosi ukuthi ukufika kwethu akusabe easy. Kusho uJehova unenjongo empilweni ngoba la sifuna yena mina ngangikholwa njoba ngithi injongo yami uNkulunkulu ufuna yena wonke uba nomona manginayo angathi ngahlala nje naye. Nike angisebenzi ngihlala ekhaya ngayeka umsebenzi. Before ngizoyeka umsebenzi kwaba khona inkinga ngoba ngangithenga ngoyeka kulobe yafuthi imali iya-affect esonweni. Before ngiyeke imoto ingozi nami ekuseni siya emsebenzini mayiphuma la irenka khona iphaphalazi ukuthi ngavele ngabatshela abazalwane lo ngiqala sekuphuka umntana kasisi wami owashona uthi mamkhulu ngikuphe ulimele engozini mara ulimele kakhulu angathi ufile. Ngithi ngegama likaJesu ayikenzeka. Kanti vele lo viki lizokwenzeka. Manje phikisana nomsebenzi kaJehova. Into ezokuthi ngiyeke ngasho noma bethi abantu senza le ingozi imoto yongena emzini abantu. Ngathi Jehova inxa yami uxolisa. Ngathi ngiyayeka konke lokho engifuna ngiyaxolisa baba. Ngampela ngayeka.
Mara-ke into engangayenza kuleli bandla engikhonza kuyona, ngiye ngakhuluma nomfundisi before size la, ngambuza ukuthi yini intando kaNkulunkulu, ngoba ijoni kaNkulunkulu ifuna ukuthi akafuni uNkulunkulu mina ngedwa, ufuna lonke ibandla. Manje bengiyitshela ukuthi umfundisi lo engikhonza naye uzongitshela impendulo e-right, kepha azange angitshele impendulo e-right. Ngoba ngithena ngitshela usisizwa ngiyambuza lo mfundisi mara ngizobashiya mina ngoba bafuna ukuhlala emnyameni. Ngibatshelile ngebandla efuna uJehova. Bona babefuna ukuhlala emnyameni, abahlale emnyameni, kepha mina ngiyasuka. Manje siye sathatha i-actions nomdadewethu njengoba nayo izodlula manje ngoNovember. Kunendawo ayethengile before umyeni wakhe ashone endaweni eseGoli. Ngizohlala khona for ukuthi sihambe sishumayeli ngoba asihlalanga phansi. Ngama-weekend siyahamba sitshela abantu simemeza esitradini ngoJesu eyinkosi. Mara inkinga ukuthi asinalo ibandla esithi nizokhonza la ngoba asifuni bakhambisa kulaba bantu abangalazi iqiniso. Haleluya. Manje siyabatshela kunabomama bengabe size nabo lana ngenxa yemali baye bashode ngemali. Omama abayi-5 bahamba nabantwana bakhona. Manje ngiyathembisa ukuthi mhlawumbe before Christmas or mhlawumbe master Christmas sizofika nalabazalwane bekumesize nabo bazobona le ndawo ngoba laba bafuna uNkulunkulu abafuni ukhonza umuntu. Ngoba mangabe ukhonze ebandleni ukhonza umfundisi. Yonke into kumele uyenze ubheka kuye ukuthi manje baba njoba izwi lithi wena uthini. Akutsheleke indlela yakhe yena. Angakutshela indawo umoya ngibona akucacisa ngayo kuwe. Haleluya. Manje ngiyabonga bazali benkosi ukudibana nani. UJehova ngathi angasibiyela njalo sisabe igama lakhe. Ngoba uma umesaba awuhambi ngokujwayela. And ufuna ukuthi abantu bongcwele uhlale la kuwe ungasuki. Ngoba uma ungasuka umoya ngcwele ebandleni kufanele ukuthi sisodwa. Masingana moya ngcwele ozositshela ukuthi uwonile la sisodwa sizofa. Elizofela ubumnyameni. Kepha umoya ngcwele uyafundisana kuko konke. Amen. Kuko konke bazali benkosi, kuko konke ngizoshela kancane nje iphupho lami engitholela izolo mangilele. Iphupho lami lihamba kanje bazali benkosi. uNkulunkulu mina ngiyamthanda and manje uNkulunkulu kwangathi uzuthi ngangazi njengoba ngiphupha nje ngiphupha ngathi ukuthi ngiyahamba manje kunamadoda amabili amadoda la ayamdubula. Ngikhamise ke bathi khamisa umlo ngikhamisa makudubula la inhla kufuneka ingene bese iyaqhuma la phakathi ngoba angithi isibhaqa ngikhamisa ingaqhumi bese lithi igama lika Jesu iseli ukuthi iqhume ngiye ngangathi ukuthi ngibona lesithombe esingami ngoba ngithi ngegama lika Jesu manje Jesu yakhona ukuthi akeke iqhume ngokusobisa igama lami ngithi igama lika Jesu igama lika Jesu manje nje mangiphela lephupho ngaba past 3 to 4 ngithi mina kuthi kune challenge enye ezovela kumina mara okwami ukuthi isikhali zami ukuthi ngihlale kuJehova methembe ngoba le challenge le njoba ngibona la madoda amabili imoya emibi mhlambe izothatha impilo yami ngendlela error attack ngendlela error. Haleluya. Ngithe simaseta la emasifika la emotweni basiqeda ukuhlangabezwa noSipho mangikhupha lesithipisi ngashaya heart inhliziyo yami ashaya ngithi sonke ngikhulekela nase ngikhule uphefumula kuthi ngiyabona ukuthi kahle kahle insindiso yethu iyaliswa uSathane. Sathane akafuni siphelise uNkulunkulu ufuna ukuthi siphele kumnyameni. Ngiyabonga.